خب тамошобинони азиз, шоу барномаи варзиши қавитан манзури шумо мегардад. ин навбат шумо дарк кунед ки меҳмони навбати барномаи варзиши қавитан ки аст. албатта шумо фикр мекунед ки чеҳраи шинохтаи соҳаи мусиқӣ, санъат, ҳунармандон небинандагони азиз, ин навбат дар толори варзиши бар ҳавои профит меҳмони бисёр олиқадр, ходими давлатӣ, донишманд, самти илм албатта дар барномаи варзиши қавитан ширкат меварзад. ман фикр мекунам имрӯз ҳамроҳи як шахсе ки дар соҳаи илм дастовардҳо доранд. албатта ассалому алайкум. салому алайкум, шумо хубед дӯстон? Сарбаланд бошед. дер намондам? Не, бешак шуба ман нав ба бинанда доираи фаъолияти шумо мушаххас равшан фаҳмоданӣ будам ки шумо ҳозир шудед ба толори варзиши профит. шумадед бори дигар устод. мо дар арафаи наврӯзи байналмилалӣ қарор дорем ки дар кишвари азизамон тоҷикистон баргузор мегардад ва барномаи мо низ бахшида мешавад ба наврӯзи аҷам. имрӯз ҳамроҳи устоди азиз мо барномаро яъне соҳаи илмро бо варзиш пайваст мекунем ва фикр мекунем аз бозиҳои анъанавии миллии худамон якчанд бозиҳо ва суҳбатҳои хотирмони устоди азиз Сайфулло Муллоҷонро мешунавем ва дар ҷараёни барнома боз бо хотираҳои неки устод барномаро ҷолиб мегардонем. сипос барои шумо ки лоиқ донистед мана даъват кардед. ба хотири он ки ман варзишгари хубам набошам ки лекин аз вақте ки худам мешиносам зиндагиме бе варзиш аслан тасаввур карда наметавонам. оли шумо мегӯед ки акнун олимон гуфтед варзишгари хуб нестам, фикр мекунед олимон ба варзиш машғул намешаванд? ман чаро қомати рост доред масалан? барои он ки ман аз вақте худам мешиносам зиндагим бо варзиш пайваста буд ва дар тамоми ҳамин мисол рӯзгори ман варзиш яке аз қисматҳои ҷудонашавандаи рӯзгори ман буд. ғайр аз ин ки худам ба варзиш машғулам, чанд намуди варзиш мухлисӣ ҳам мекунам ва собиқаи мухлисии ман 10 солу 20 сол не, наздики 40 сол аст. яъне 40 сол шуд ман мухлиси футболам, мухлиси боксам, мухлиси ин варзишҳои миллӣ ҳастам. аз футбол масалан кадом дастаро мухлисӣ мекунед? дар замони шӯравӣ ман аз ду даста мухлисӣ мекардам. дастаи помир душанбе ки шумо бовар намекунед, дастаи помир душанбе ба лигаи бартари шӯравӣ баромаданаш як ҷашни миллии тоҷикистон буд. бисёр ҳодисаи аҷиб буд, ман хотира дорам ва дар замони шӯравӣ ин лиги бартари шӯравӣ бисёр маъруф буд ва ман мухлиси дастаи Динамо Киев будам. аҳсан, бисёр. аз риштаи бокс масалан шумо аз риштаи бокс он замон албатта мо ҳамчун шаҳрванди шӯравӣ ба ҷонибдориву ба мухлисии ҳамин муҷтанои худи шӯравӣ будем, вале аз ин шеб байналмилалӣ ба ман Муҳаммад Алиеву Майк Тайсон бисёр писанду бозишон. бисёр хуб. акнун ман фикр мекунам тамошобинони азиз вақти он расидааст ки баданро гарм кунем. шумо медонед дар барномаи варзиши қавитан аз соҳаи илм қадам ранҷа кардан, ташриф овардан, вале ин маротиба ходими илмии ширкат меварзад ки фикр мекунам бисёр ҷолиб хоҳад шуд. ман иттифоқан дасти холӣ наомадам. як китобам барои шумо овардам. ин китоб таърихи мактабу маорифи тоҷикон дар пажӯҳиши академик Бобоҷон Ғафуров аст. дар инҷо иттифоқан дар бораи муаллиф худатон? муаллиф, бале, китоби худам аст. нақши варзиш ва умуман таълими ҳам фикру ҳам бадан, таълими фикри бадани тоҷикон. ин ҳадия ба шумо бу барномаи шумо. ташаккури зиёд тамошобинони азиз, марҳамат. китоби худи яъне муаллиф Сайфуллоҳи Муллоҷон, бинед бисёр китоби олӣ таърихи мактабу маорифи тоҷикистон дар пажӯҳиши академик Бобоҷон Ғафуров. марҳамат. албатта хонед мегӯни азиз ва аз хотироти устод лаззат баред. Сайфуллоҳи Муллоҷон 3 сентябри соли 1972 дар ноҳияи Масчоҳ таваллуд шудааст.
баъди хатми мактаби миёна соли 1990 ба шуъбаи рӯзонаи факултети таърихи донишгоҳи давлатии тоҷикистон дохил гардида онро бо ихтисоси муаррих, муаллими таърих ва ҷамъиятшиносӣ хатм намудааст. солҳои 1995-2000 дар ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба сифати мутахассиси пешбар дар шуъбаи ҳарбӣ ватандӯстӣ ифои вазифа намуда, ҳамзамон солҳои 1997-1999 дар шуъбаи рӯзонаи аспирантураи донишгоҳ таҳсил кардааст. солҳои 2000 рисолаи номзадӣ ва соли 2016 рисолаи докторӣ дифоъ намудааст. аз соли 1999 то ҳол аз вазифаи омӯзгор то профессори кафедраи таърихи қадим ва асрҳои миёнаи ин донишгоҳ адои вазифа дорад. сайфуллоҳи муллоҷон ба таҳқиқи таърихи асри миёнагии халқи тоҷик ва халқҳои осиёи марказӣ ва эрон машғул буда дар ин замина зиёда аз 200 мақолаи илмӣ оммавӣ ба таб расонидааст. дар конференсия, семинар ва симпозиумҳои байналмилалӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Челябинск, Алмато, Остона, Ашқобод, Теҳрон, Бишкек, Нуқус, Самарқанд иштирок ва суханронӣ кардааст. муаллифи 3 монографияи илмӣ ва 3 китоби дарсии таърихи халқи тоҷик барои мактабҳои миёна ва олии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. яке аз самтҳои фаъолияти Сайфуллоҳи Муллоҷон ба чоп омада намудани осори таърихӣ ва адабии ниёгон буда то кунун дар нашри асарҳои муаррихони машҳур Табарӣ, Байҳақӣ ва Ҷувайнӣ иштирок кардааст. аълочии илм ва маориф ва аълочии фарҳанги Тоҷикистон мебошад. шумо ҳамчун таърихшинос солҳои зиёд дар факултети таърихи донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият намудаед. албатта ман мехостам муаллим шавам ҳамеша, лекин намедонистам ки муаллими мактаби олӣ мешавам. баъд вақте ки донишгоҳ хатм кардам, бо даъвати донишгоҳ ва устоди роҳнамоям зиндаёд профессор Абдусаттор Мухторов ман омода шудам барои ба аспирантура ҳуҷҷат супоридан ва ба хотири он ки замони бисёр солаи 95 бисёр замони душвориҳо буд ва ҳамун замон ба хотири он ки ман як чизе барои ҳам кор дошта бошам ва ҳам кори илмӣ кунам, устоди ман дар онҷо кор мекарданд. дар ташкилоти мададгори мудофиа 4-5 нафар устодаи донишгоҳ кор мекарданд. манам даъват карданд ва дар шуъбаи ҳарбӣ ва тандурустӣ мо ҳам рӯзнома нашр мекардем, ҳам ҳамин дар рӯҳияи тарбияи ҷавонон, тарбияи мардум дар рӯҳияи ва тандурустӣ аз ҷумла яке аз бахшош варзиш буд. яке аз бахшҳои ин варзиш буд. дар онҷо ҳам клуби варзишӣ буд, ҳам клуби барои парашютистҳо буд. дар ин ҷо кор мекардем ва ман дар ин ташкилот, дар ин боргоҳе ки бисёр чизҳо омӯхтам ва чизҳои ва дӯстои бисёр зиёд пайдо кардам, ман дар ин ташкилот 6 сол кор кардам, ҳамзамон бо ин ки дар аспирантурам мехондаму рисолаи номзадим омода мекардам. бисёр бинагони азиз, акнун бинед дар барнома бишқафтан шахси иштирок дорад ки албатта аз соҳаи илм ҳастанд, одими илмӣ ҳастанд. аз ҳамин хотир варзиш дар зиндагии шумо чӣ нақш дорад? масалан гуфт иттифоқан номи рӯзномае ки мо ҳамун сол мо ба нашр расондем, яъне рӯзномаро таъсис додем ҳамроҳи устодонамон профессор Мухторов, профессор Асадулло Саадуллоев, Асламшо Раҳматуллоев, Ҳасанбой Дӯстов ва номи рӯзнома ватанпарвар буд. ҳозир ҳамин рӯзнома ҳаст. яъне ин рӯзнома дақиқан имсол мешавад ба 30 сол мешавад барои нашри ин рӯзнома. ин рӯзнома дар тарғиби ғояҳо бисёр нақш гузошт, вале ман бояд гӯям ки ман варзиш ҳамеша ҷузви рӯзгори ман будааст. агар бовар кунед, аз синфи 1 ки ба мактаб рафтем ва дарси тарбияи ҷисмонӣ буд, дар дарси тарбияи ҷисмонӣ ман яке аз фаъолон будам ва аз синфи 5 ба боло ман дар даста дар маҳфили дӯстдорони футбол бозӣ мекардам ва ҳатто барои шумо шояд аҷиб бошад, дар қатори агар ба ман гӯянд ки 4-5 лаҳзаи ширини зиндагӣ кадом аст, яке аз беҳтарин лаҳзаҳое ки ман ҳеҷ гоҳ ин ширини аёдам намеравад, чунки падари ман бисёр барои хондани мо кӯшиш мекарданд, талош мекарданд, рӯзнома моро тафтиш мекарданд ва вақте ки ман аввалин бор дар ҳамин мусобиқаи футбол бозӣ кардам ва дар қатори ҳамун 34 нафаре ки 4 даста бозӣ мекарданд, ман ба ҳозир ифтихорнома мегӯям, он вақт грамота мегуфтам. аввалин грамота, ҳозир ҳама ин грамотаро ҳамчун гӯё ки як чизи арзишманд нигаҳ медорам, яъне дар синфи 6 ман нахустин
جایزه در مکتب میانه رو من از همین ورزش از فوتبال گرفتم. یکی از بهترین لحظه هایی که هم وقتی ورزش، خصوصا وقتی در بین یک مکتبی که 1000 نفر طلبه دارد و اعلان کردن که بهترین ها، به منم در سیم ششی همین افتخارنامه دادن. یکی از بهترین لحظه های عمرم است. بسیار بلندی قدش چند است دوست؟ من 188. 188. 188. وزنتون چقدر؟ وزنم البته باید بگم که بسیار که نشسته کار میکنیم و کمی اضافه وزن دارم، 4-5 کیلو. حاضر وزنم 88 کیلو است. 88 کیلو. باید من 84 85 بودم. 188 قدتون 88 کیلو وزن. بله. اگه من فکر می‌کنم در در چقدر من بسیار تلاش می‌ورزید که 5 کیلو تلاش میکنم که بله که من فکر می‌کنم که قامت شما قد شما سلامت باشید. بسیار خوب است، چون نوبت از اونی که کارهای علمی مشغول میشوید، می‌بینید باز وقت می‌یابید به ورزش مشغول میشوید، بدن خود رو زیبا و سالم نگاه می‌دارید. اکنون ضربه دستتون چقدر است؟ شما بوکس گفتید، موجزنی گفتید، مثلا وقتی زدید تو 300 کیلو میبرید به فکر شما؟ همین حدوداً 260 290 من 300 به طول نرسیدم. چون که اتفاقا من در وقتی که در ورزش اصلا در خانواده ما ورزش و گویم که فقط از ما شروع شد نه، پدرم حتی بابای من برای شما این نکته رو بگم و چیز جالب است، در دهه ما در همون کوهستان یک سنگ، حاضر همین سنگ است. من این سنگ حتی میتونم برای شما عرض نشون بدم. این سنگ کتیبه دارد. کتیبهش سال 1753 هست. تصور کنید کتیبه 300 ساله. در همین سنگ حاضر من و شما و این برادر اگر سه کس اگر ممکن توانیم برداشتن، ممکنه بابای من و همراه یک نفر همدهی ده ما، همون نامش سنگ پهلوانی بود است، همون سنگ چی میکردن؟ میبرداشتن. 2 نفر در همون دیه میتوانستن یک از من بوی من. 2 نفر. بله. و پدری منم که اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودند و 5 سال در جبهه ضد فاشیسم مبارزه بردند و از روی گفته خودشون تقریبا حدود 1.5-2,000 کیلومتر راه پیاده در صف ارتش مثال پیروز شوروی تا آلمان رفتن. به این خاطر و در خانواده ما و ما یکی از فرضیه که وقتی بچه مایده بودیم، از بس که بوکس دوست می‌داشتیم، پدرم هم بوکس دوست می‌داشتن، ما حتی بوکس می‌کردیم در خانواده. موجزنی می‌کردیم. بله. بسیار خوب. کمی همراه استاد سرعت رو تستر می‌کنیم، در جایمون می‌دویم. شما مدام فکر میکنم استاد؟ بله اومدم. همین زود نزدی آن همین تجهیزات اومدید برای تخت‌پوش فکر میکنم بسیار یک بسیار خاص دارد. بسیار مفید است. این بسیار هم برای راه نفس، هم برای تخت‌پوش بسیار این چیزی مفید است و بعد از کار و خستگی که در جریان نشستن و برخاستن و زیاد به حرکت نشستن است، این همون باری گرانی همون خستگی را از دوش انسان ها میبره. بله میکاهد و بسیار مفید است. من سالها شد به همین مایل دارم و یکی از مشغولیت های بسیار پسندیده ای من است. چون من سودش من دیدم. ولی سودش دیدم برای اینکه از نفس کشی سر کرده تا همون خستگی و دور و دراز نشستن و در یک جا به حرکت ایستادن این کاهش می‌دهد. بسیار چیزی مفید است این. بسیار برای دیگر چی بطور برای این تجربه جو کردن شاید وابسته برای مایل کردن برای دیگر کارو فکر می‌کنن. میگن البته این اتفاقا همون مایل ها هم زیاد می‌کنه. بله. بسیار خوب. اگر اجازه باشد باز ایلووا کنیم چی فکر دارید دوستان؟ اگر 50 کیلو دیگر ایلووا کنیم وزن نمیشه؟ 50 کیلو کنه یک 20 کیلو دیگه میتونید ایلووا کردن. 20 کیلو دیگر. بسیار خوب. باشد. مثلا تو چند کیلو شما اجرا کرده اید این تمرین؟ من به خاطر آن که همین به کمر ضرر زیان نرساند این ورزش، چون که برداشتن چی یکی از ورزش‌های بسیار دشوار و اصلا سنگین است، به همین خاطر من حرکت میکنم که تو 60 کیلو 70 کیلو همین کار بکنم برای همون توانمندی بدنی من همین قدر چی داره، همین قدر ظرفیتش همین قدر است، قدرت هم همین قدر است. بله بسیار. یعنی استاد یعنی
5 6 یعنی شما 2 سمت اجرا کرده اید بله. سمت پیش و قفو بسیار خوب 8 9 10 بسیار خوب خوب الان همین گوسو خطی استاد خمشم کمی بودم خمشیم کمی بسیار نه یعنی سمت قفو اورنج ها رو با سمت قفو نمیتونم من با این خیلی زیاد با این مشغله میکنم البته نمیتونم هیچ گپ نیست من با اون هیچ گپ چیزایی نیست که بسته هستن من دو همین قسمت فکر میکنم کفایه است بله کفایه است پاتونش خیلی اسم میکنم خب بسیار سری خوب. حال سری حال بله. البته دوئیر با بازی‌های ملی خودمون چی نظر دارید شما می‌دونید همین تاریخ بازی‌های ما بازی‌های ملی ما برابر است و همزمان است با تندرستی ما نظام تندرستی ما برابر است با نظام مکتب و معارفی ما می‌دونید در اوستا هست در آثار زمان ساسانیان است که مردم ما نیاکان ما این گپ حتی یونانی ها میگویند هرودوت میگوید و کسنفون میگویند که مردم آریایی از جمله منطقه های ما و منطقه های هم حدودی ما میگوید که برای تربیت فرزند 3 کار در میگوید اونها حتما یعنی یکم خواندن و نوشتن برای دوم تربیت بدن از جمله 2 کاری که بسیار تاکید میشد یکی شناوری بود که باید حتما مرد شناور باشد و دوم اسب سواری یعنی مردی که حتی در وقتی که در بسیار مسائل ها وقتی میخواستن فضیلت های یک انسان یک مرد نقد یا برشمارند حتما یکی از فضیلت های اساسی بعد از خواندن و نوشتن توانستن بعد از باسواد بودن امکان این توانایی آدم یعنی این آدم باید اسب سواری بلد باشد شناوری بلد باشد و البته جستش هم چی باشد قوی باشد حتی در کتاب ها هست که در بعض منطقه ها وقتی که یک نفر به خواستگاری میرفت ببینید چقدر مهم است به خواستگاری میرفت این چیز هم در کتاب است هم در سنت ما میگه که همون نزد همون پدر و داماد و یعنی خانواده عروس به نزد همون داوطلب یا که خواستگار خوراک میگذاشتن و میدیدن که اون چقدر میخورد و در خوردن ببینید تنها همین نفرایی که افرادی که ورزش میکنن و زندگی سالم دارن اینا سه چیز با هم یعنی یکی خواندن و نوشتن یعنی فکر کردن دوم ورزش و سوم خوردن چون اگر ما در مسئله خوردن اگر مواظب نباشیم و هر چی خوریم و هر وقت خوریم اگر این مشق کردن و این فکر کردن هم یعنی در بین این سه چیز باید همیشه یک نظم باشد نظام باشد که اینا همدیگر رو تکمیل میکنن مکمل همدیگر میکنن یعنی فکرها بیکر توزیع میشه بله بعد دوم اینکه ما یک چیزی عجیبی دیگر است که ما نیاکان ما گذشتگان ما در هر دو مسئله یعنی هم تمرین بدن مشق بدن سازی هم فکر سازی همین شطرنج شما دیگه ولی البته نام همون قدیمی نام درست شطرنج یا شطرنج است و یکی از چیزهایی که یکی از بازی‌هایی که ما بله گذشتگان ما اینا ایجاد کردن احداث کردن و این امروز ورزش جهانی است این ورزش فکر است اگر شما مشاهده کرده باشید هر کس که حتی سیاستمدارایی که بازی شطرنج نمیتونستن میتونن موفق نیستن تمامی شخصیت‌های بزرگ شطرنج بازی میکنن و اتفاقا من یک خبری خوشم برای شما میگم همین 10 روز پیش انسیکلوپدی ملی تاجیک یک کتاب دستور شطرنج یکی از محققان تاجیک عابد شکرزاده را نشر کرد که من در این کتاب محرر بودم و این کتاب من یک نسخه رو برای شما حتما تقدیم میکنم و خواهش میکنم با بینندگان این نکته رو باید برسونید که همین هر چقدر که ورزش فکری و ورزش بدنی توأم باشد یک جای اگر باشد اگر انسان یعنی همون درجه انسانی کاملی که در ادبیات ما زیاد با دعوت میشد مولانا دعوت میکنن جامی دعوت میکنن نظامی میگوید یکی از شرطهاش همزمان پیشرفتی همزمانی جسم و فکر است اگر یکی از اینها قفا ماند اگر انسان کامل نیست باید هم جسم ما کامل باشه هم فکر ما یعنی ما هر دو بازی را داریم
هم بازی‌های جسمی و هم بازی‌های ذهنی. بله ذهنی بله. بسیار خوب. مشابه عزیز بیاید یک مرتبه دیگر حرکت اجروی آن همین تمرین رو در استاد می‌بینیم. می‌گذاریم با تمرین نوبتی برنامه نشر کاپیتان از تلویزیونی ورزش. یعنی باز زیادتر کردیم حرکت اجروی خب تخت پشت رو می‌بینیم در این تجهیزات. سمت قفو فکر میکنم کفایه است. тамошобинони азиз мегузорем ба тамрини навбатӣ барномаи Ваши Капитан. мо шунидаем устод ки шумо оббозиам мекунед. Бале. Ба варзиши оббозӣ дар куҷо масалан тамрин мекунед? дар аква 55 ман тақрибан 4 сол шуд ва ҳамин варзиши оббозӣ машғулам. дар ҳамон гӯем фарҳанги мо ҳам донистану тавонистани шиноварӣ яке аз қисматҳои бисёр муҳим буд ва ин шиноварӣ як хубӣ дигар дорад ки вақте ки шумо дар агар баъзе машқҳо барои як узви махсуси бадан бошад дар шиноварӣ шумо аз фикртон то яъне аз сар то по ҳамаи вуҷуди шумо бояд кор кунад. дастҳои шумо кор мекунанд, бадани пои шумо кор мекунад, яъне танаи шумо кор мекунад ва барои ҳам кам кардани ҳамон коҳиши рӯзонаи бори зиндагиву хастагӣ хуб аст ва ҳам барои миёну ҳамуман дар маҷмӯъ ва барои таровати рӯи инсон. бисёр чиз чун бо об ҳар ки бо об бештар сару кор дорад таровату ҳамун дар дохили об чанд дақиқа меистед устод? шояд сония, шояд дақиқа, шояд соат. ман дар як ҳамин вақт ворид мешавам ҳадиақал 25-30 дақиқа кор мекунам баъд мебароям барои ин ки аз рӯи ҳамун нишондоде ки устодони ҳамин кор ба ман тавсия доданд вақте ки ман шурӯъ кардам албатта дар 4-5 сол албатта ман дар мактаби миёна ин шиновариро ёд гирифта будам метавонистам лекин вақте ки вобаста ба ниёз иттифоқан барои шумо гӯям ниёзи ҳамун бадани ман тани ман тақозо мекард ки ба ман тавсия доданд пизишко гуфтанд ки бояд шумо варзиши шиновариам кунед ва 5 соли охир ман варзиши шиноварӣ мекунам дар ҳамин аква 55. бархеҳо бар назаранд ки варзиш танҳо зарар меоварад ва бархеҳо бар он назаранд ки тамринҳои субҳгоҳӣ машқҳои пойгирӯзӣ баръакс фоидаовар аст. шумо дар ин маврид чӣ андеша доред? бинед ҳар кор бояд дар меъёр дошта бошад. меъёр агар шумо меъёрро риоя кунед агар аз меъёр набароед ҳеҷ кори зиён надорад. хоса варзиш ин дар ҳамон мактаби миёна мо ёдам аст як шиор буд аз замонҳои ҳамон шӯравӣ мегуфтам варзиш гарави саломатӣ. ман ино аз ёд медонистам аммо дар баъди синни 40 солагӣ ин ман дар рӯзгор дидам ки яъне як муддат агар фосила шавад агар одам аз варзиш ҷудо шавад акун ман нафаре ки дар саҳро кор мекунанду кори кишоварзӣ мекунанд оно ҳамон корашон худаш варзиш аст. лекин нафарое ки кори фикрӣ мекунанд рӯзноманигорон донишмандон муаллимҳо инҳо ниёз доранд ба хотири ин ки бошад. ба ин хотир ман фикр мекунам ки варзиш танҳо барои тандурустии мо аст. суҳбатҳо моро дар пеши интизор ҳастанд. биёед тамринҳоро иҷро мекунем зуд ҳамроҳи устод. ин ҳамун варзиши гузашта ҳаст фикр мекунам. ҳамун қисмати бо ресмон кор кардану бо банд масалан кашидану ҳамин тавр метавонед тез зуд иҷро кунед. бале мушкил нест барои шумо? ман истифоқан ҳамин ресмонкашӣ дар гузашта яке аз варзишҳои мо буд. ресмонкашӣ ва байни деҳаҳо байни гурӯҳҳову ҳамсолону ҳамфикрону ҳамсинфон ҳанӯз ин чиз албатта мо бояд ба ҳамин чизҳо ки имрӯз бинед дар юнеско ҳамин чиҳо сабти ном мешаванд. агар мо ин чизҳоро агар мо чанд чиз ба номи Тоҷикистон албатта сабт шуд агар мо агар дар ин кор камкорӣ кунем дар ин дунёи имрӯз ҳеҷ чиз нест ки бесоҳиб монад. ба ин хотир мо бояд гузашта аз ин ки ба ин кор машғул мешавем дар сабти ин варзишҳо мо бояд камкорӣ накунем. ташаккури зиёд. мо оҳиста ҳозир аз самти қафо ҳамин гуна бурда як мо кӯшиш кунем ки тӯб наафтад. оҳиста оҳиста ҳамин хел аввал оҳиста оҳиста ин бештар албатта ба мушакҳои китфҳо оринҷҳо миён албатта ва чарбҳои банди миён равона мешавад.
ва метавонед дар шароити хона низ ҷиро кунед. Ак устод суръатро камтар тезтар кунем. Аз ки пештар меафтад ва ё намеафтад. Тани устод. Яни 10 сония дигар 10 9 бояд додед чанд то даст қат кунам? 8 8 меравем. афарин Бисёр хуб. Анакун устод ту биро устод сахтар, яъне сустарни ками сахтар ба самти паҳлӯи чап ва паҳлӯи рост зарба мезанем. Ҳамин тавр иҷро мекунем. Зонуро каме қат кунед устод. Меравем. Гӯсоб аз самти чап 1 2 3 меравем. хуб устод. Кифоя фикр мекунам мо дар киштӣ қарор дорем. хоб мо дар киштӣ қарор дорем ва самти худамон мегузорем устод. Каме пойҳоро мебардорем. устод, як самт пойро мебарем. Масалан, он тараф, бале. Боз ин тараф. Шумо фикрам мувозинатро дарк кардед. Чӯбро дошта. бояд якҷоя равем, а? Бале, якҷоя иҷро кунем устод. Меравем. Як. Яъне ҳеҷ кас бояд наафтад аз киштӣ. Бояд мо ғарқ нашавем устод. Инро дар шуд фикр мекунам устод. хатонро чӣ хелис мекунед? Хуб аст. Девори Бухоро буд Исмоили Сомонӣ. Хуб суруд бо шеър. Дар он замон Исмоили Сомонӣ фикр мекунам агар ба таври варзиши ба таври замони ҳозир гӯем варзишгар, таҳамтан, қавиманд, баруманд буданд масалан. Ман бисёр мехоҳам ки доир ба ана ҳамон таҳамтаниву барумандиву масалан қавитан будани ана ҳамон давру замон варзишкорҳо чӣ гуна буданд масалан. Каме ҳам бошад бифаҳмам. бинед мо як нуктаро бояд фаромӯш накунем ки агар як инсон як нафаре ки ба варзиш имон ба кори эҷодӣ ман кори эҷодӣ гуфтам ҳам рассом аст ҳам олим аст ҳам ҳунарманди бисёр ҳунарпеша аст ва дигар ё бисёр варзишгар ҳам як ҳунарманд аст. Агар дар аҳли эҷод ҳунар ва ахлоқ агар якҷо рушд накунад он ҳунарманд ноқиса. бинед ахлоқ барои мо бисёр муҳим буд ва ҳатто дар китобҳое ки роҷеъ ба варзиш мисал агар шумо қобусномаи Унсуралмаолиро бихонед ба фарзандаш тавсия мекунад ки бачам ту бояд фарзандам ахлоқат ҳатман таския дошта бошад, таскияи ахлоқӣ дошта бошӣ ва ҳатто дар ҳамон варзишхонаҳои қадимии мо як расм буд, як одат буд ки вақте ки ворид мешуданд дари ҳамона имкон буд ки дар баробари қадди одам кунанд. ду метр дар аз 1 метр аз 1 метру 20 сантиметр боло набуд. чаро? ба хотири вақте ки варзишгар медаромад сараша хам мекард. ин сархам кардан яъне ҳар боду такаббуру беадабие ки дар сар доред уно бояд ба замин гузоред. як гап аст ки мегӯянд ки як донишманди мо мегӯяд, шоири мо мегӯяд ки вақте ту саҷда мекунӣ сарата не он чӣ ки дар сар дорӣ ҳамона дар замин гузор. ин бисёр чизи муҳим аст. баъд ҳеҷ варзишгаре ки дар таърихи мо некном шудааст беадаб набудааст, беахлоқ набудааст. шумо бинед имрӯз ҳатто дар сиёсат ҳам, ҳатто дар илм ҳам, дар ҳар куҷо инсон агар аз нигоҳи физикӣ ё аз нигоҳи интеллектуалӣ агар рушд карда бошад, лекин агар ахлоқ надошта бошад баъд дар назди мардум маҳбуб нест. мо бисёр ҳунармандое медонем ки ҳатто варзишкоре ки дар майдони варзиш куштӣ мегирад ё ки ба ягон муҳориби омехта ба ягон чиз дига машғул аст, лекин вақте ки мебинед як рафтори ӯро мебинед дар як они воҳид шумо аз ҳамон муҳаббатон ба нафрат табдил меёбад. ба ин хотир дар ин шеъри устод Рудакӣ гар бар сари нафси худ амири мардӣ дар ҳамин он хонаҳо дар ҳамон варзишхонаҳо ин шеър менавиштанд ки мардӣ набувад фитодаро пой задан. ба ин хотир мо мебинем ки бале ин хотир мо мебинем ки тамоми варзишгорои мо бо адабанд, бо ахлоқанд. ҳар чӣ қадар ҷисмашон рушд кард бояд ахлоқашон ҳамроҳ бо вай биравад. агар
همین یک هماهنگی اگر نباشد ورزشگر موفق نمیشه. сипоси биандоза тамошобинон аз бинед нуктаҳои муҳим дарҷ гардидан барои пеш аз ҳама ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ва ахлоқи ҳамидаи варзишгарон ки чӣ тавр бояд худашонро инъикос кунанд. имрӯз варзишгарони кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ ба дастовардҳои назаррас ноил шуда истоданд ки шоҳиди ҳол дар бозиҳои олимпӣ Париж 2024 Давлат Болтаев, Тимур Раҳимов, Сомон Маҳмадбеков ки тавонистанд бо медал ба ватан баргарданд. каме назари шуморо бифаҳмед. میدونید اگر نفرایی که ارزش استقلال حتی نمیدونن اصلا استقلال برای تفاوت اصلا بی تفاوتن. وقتی انمین اهتزاز پرچم میبینید بعد به قدر و به همه ارزشمند بودن استقلال بعد میرسید که چقدر این نعمت است. میدونید حاضر اتفاقا درباره استقلال گفتید شرایطی که حاضر درباره رشد ورزش هست و توجه بر ورزش کرده می شود ما اصلا در تاریخ ما همچین چیزی نداشتیم. این به یک برای مثال من از ماه نوامبر، دکامبر، ینور، فوریه، مارت تقریبا 4-5 ماه سپتامبر، اکتبر، اپریل، می ما 4 ماه در از 9 ماه تحصیل به یادم است در مکتب ما 4 ماه ورزشگاه میبرم بودیم. مکتبی که من خوانده بودم چی نداشت؟ تالار نداشت. حاضر بینید همین ورزش مکتب‌های ما با بهترین ورزشگاه مجهزن و من فکر میکنم که همین به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه کسی که به ورزش مشغول میشود وای در 3 زمینه حتما واکسیناسیون شده است. در یکم سالم است، دوم وای گرویش به همون حزب و حرکت و به همون چیزهای نادرست عمل‌های نامطلوب اصلا دست نمیزند و در بین ورزشکارا شما میبینید در بین ورزشکارا بسیار به ندرت یافت میشود یگون ورزشگر اصلا یگون ورزشگر که حتی جنایت کنه مردم تعجب میکنن که چقدر این ورزشگر جنایت کرده است. و این خاطر من فکر میکنم که در شرایط امروزه با شکرانه از همین استقلال و از این نعمتی بسیار عزیزی که ما داریم ما باید جوانان را فرزندان را باید بگویم. من اتفاقا این خودستایی نشود از صنف همین 7-8 فرزندای منم به همین کار مشغول میشوند. یعنی همین سنتی به ورزش مشغول شدن من که از خانواده گرفتم همین خود خانواده ما به این کار مشغول بودند و ما ورزش دوستدار بودیم و به ورزش مشغول بودیم و یعنی مخلصی میکردیم. حتی همین ما در خانواده ما حاضر نگاه داشتیم. من فرزندام هم به ورزش مشغولند. اینجا مهارت کسبی ورزشی استاد نیکوس میشود میگونی عزیز. من فکر میکنم اگر دست استاد قبیم اگر خیلی کمی قوای استاد ببینیم چقدر قوت دارن در برنامه هیچ یک مشکلی نداره. فکر میکنم میرویم 1 2 3 استاد کنی کتاب‌های پرارزش استاد میرویم. فکر میکنم استاد شما حال هم قوا نیرو و متانت و جسارت در شما هست. برای مردها یک نکته دیگه بگم، برای مردها یک تذکری دیگه به جوانان مخصوصا به جوانان بدانند که اگر نفرایی که در آرزوی ازدواج کردنند همون بانوان ما هم جوانای زیبا و تنومند دوست می‌دارن. این زمانی که ما مکتب می‌خوندیم مثلا از یک صنف از صنف A B و 50 نفر جوان بودن. اگر از همین 50 نفر جوان یگان نفر به خدمت سربازی نمیرفت شما باور می‌کنید. این گپ البته گپ نو نیست، لیکن میخوام برای بچه‌ها همسالی من این گپ میدونن یا به دانشگاه داخل نمیشد. اگر دانشگاه داخل میشد دانشگاه میگفتن، اگر به دانشگاه داخل نمیشد و با ارتش نمیرفت دخترها او رو نمیگرفتن. مثلا یگان نقص داره، بدنش یگان چی دارد. یعنی این بسیار چیز مهم است و این برای اون که جوانای ما هم ببینید پدرها ما برادرای ما در کجاها خدمت، در مغولستان خدمت کردن، در آلمان شرقی خدمت کردن، در چکسلواکی خدمت کردن سالهای 60 70 80. با پدر من مثلا تا آلمان جنگ کنان رفتن. امروز کشور ما استقلال دارد و این استقلال نیاز به نگهبانی دارد. مثل گلی که اگر هم درخت پرورش نکنید خوش میشد، استقلال هم درخت استقلال نیاز به پرورش دارد. اگر دانشمندان، عالمان، روزنامه‌نگاران از نگاه فکری اگر بکنن، جوانای ما باید همون قرض خدمت جوان مردان اجرا کنن و اتفاقا 90% بچه‌هایی که امروز خصوصا
بچه‌ای که دانشگاه ختم کردن همین 2-3 سال اخیر ما در دانشگاه شاهد میشویم پیشتر خیلی نبود. شما میدونید پیشتر چه مشکل بود. حاضر یک چیزی خوب که جوانان خودشون برای همین 1 سال داوطلبانه میروند و اکثرشون وقتی که برمیگردن میگن ما 1 سال زندگیمون مکتبی آب و تاب و مردانگی و جسارت بود. بیاید بازی ملی خودمون که شما فکرم یاد دارید یک پای رو داشته کتف رو مثلا با کتف حرکت میکنیم. ما چی میکنیم که از دوره بیرون نبریم. بله. اومده باشه استاد با کتف یعنی از سمت چپ و راست شما یعنی استاد این بازی فکر میکنم معمولتر در بوکس هم هست استاد. مثلا در بوکس یعنی در ورزش زمانوی دستور رو برداشته پای چپتون رو سمت پیش تو بوکس گفتید. بوکس البته در جوانی بود بوکس. در جوانی بود. مشتنی البته. یعنی بیاید برمیگردیم به تاریخی بوی و غنی کشورمون یعنی ما تاجیکان. میخوام در دوئیر به شهری قدیمه کران شما خود آگاه هستید که در شهر قدیمه کران در اونجا میدان چوگان بازی بله هست قرار داشت. کمی مشخص‌تر و مفصل‌تر ببینید سابقه چوگان بسیار سابقه دیرین دارد. اصلا معلوم نیست کی کشف شده است و کی این بازی را شروع کردن، اما این که ما صاحبی همین و حتی خود همین واژه‌ها گوی چوگان همون دیگر واژه‌های تاجیکی هستند و اتفاقا حاضر اگر دنیای سیاست ببینید اگر امروز دو بازی هست که در دنیای سیاست امروز مشهور است. یعنی سیاستمدارا یکی گلف است یکی تنیس است کارتن. در گذشته برای شاههای ما برای شاهانی مثال قدیمی ما آن طوری که در شاهنامه هست آن طوری که در تاریخ تبری است در تاریخ بیهقی است گوی و چوگان بازی از همه معمول و بازی شاهان بود. من 2 مثال میارم برای شما. میگن که همین یکی از پادشاه‌ها یکی از شاههای بسیار نیکنام تاریخ ما امرلیس این بسیار به همین چوگان بازی شوق داشت. در یکی از نبردها او چشمش از دست داده بود، چشمش تیر خورده بود و یک چشمش کور شده بود. و وقتی که این چوگان بازی کرد همین مسئله محافظت در این بازی که نبود و یکی از وزیرها اینا گفت که تو باید چوگان بازی نکنی. گفت بازی من دوست می‌دارم بازی. گفت گوش کن گفت برای تو شاهی هم مهم است باید تو شاه باشی. تو در نظر دار که در بازی چوگان بعضی وقت همون گوی وقتی که اگر در چیزا نه در چشم زند اگر در چشم این چشم دیگری تو اگر بزنن تو کور کی شدی پادشاهی اصلا آدمی کور پادشاه نمیمونن. میگن که این فکر کرد خیلی اندیشه کرد ناچار دست کشید. چرا؟ چون دید که نگه داشتن دولت نگه داشتن قدرت سیاسی برای وی مهمتر است. این یک. دوم بیهقی میگه که وقتی که بین سلطان مسعود غزنوی و وزیر بحث شد که کی باید کدام کار کنه میگه سلطان مسعود به وزیرش گفت که گوش کن گفت همه کارها رو از من بگیر. چی کاری که میکنی مثلا مالیات اقتصاد فقط چوگان بازی رو از من نگیر. این گپ در بیهقی یعنی این قدر چوگان و این که شما به کران اشاره کردید در دیگه شهرهای بزرگ ما حتی ببینید همین شهر کران که توسط بله استاد ما یوسف شاه یعقوب‌شاه اینا بازیافت کردن که کشفیات بسیار مهم شد. در همین کران تصور در کوهستانی که زمین کم دارد در همونجا میدان چوگان بازی است. این نشان میدهد که چوگان چقدر مهم بوده است حتی در مضافات فقط در مرکزانه و با چوگانی که در اون زمان بود روی اسب بازی میکردن بر بالای اسب بازی میکردن. انگلیس ها هم فکر میکنم این از همه جا بردن از همه بردن و نامش و امروز من فکر میکنم که ما باید در همین دانشگاهی در دانشکده تربیت جسمانی در دیگر اصلا در برنامه مکتب میانه ما به همین دقت کنیم. برای چی؟ برای اینکه ما با یک تیر چند دو نشان حتی شاید 3 نشان زنیم. چرا؟ به خاطر اینکه هم گذشته از اینکه این ورزش ملی است ترغیب ورزش ملی میشود بعد این بازی هم اگر مثل به اسب بازی کنید هم اگر امکان باشد با اسب اگر ما این احیا کنیم میدونید برای یعنی با یک تیر چند نشان سلامتی یک اسب سواری 2 3 نشان میزنیم. به خاطر من فکر میکنم که ما گذشته از اینکه این از ماست و در تاریخ با نام بازی ملی ما هست ما باید برای
همون ترغیب همین بازی کوشش کنیم و این بازی را در سطح‌های گوناگون باید ما مثلا مثل نمودی ورزش گوشتنگیری که بله. امروز بله. بین‌المللی شده است بله. مثلا بله. که در کشوری عزیزمون اولین مرتبه مسابقات یعنی چمپیونات با شکوهی بین و شما تصور کنید در همین دوام چند سالی که همین کوشش ها زیاد شد ما فقط کوششی خالی نبود یعنی دستاورد هم دیگه داشتیم یعنی ورزشکارا پیدا شدن و الکی در زینه‌های پایانی مردم یعنی برای آماده کردن فرزندانشون تلاش میکنن این ما بازم در همین ورزش در نظر دارید عبدالربی چی که ما اگر به ورزش اهمیت دهیم ما همزمان چند مشکل حل میکنیم یعنی مشکلی بند شدن جوانان مشکلی تحریف نشدن تفکر جوانان و به انحراف نرفتن و از همه مهم بازی‌های دولتی مستقیم باید بازی‌های قوی داشته باشد بازی ملی چاوگان بازی مثلا بازی بین‌المللی از خود تاجیکان از خود ما شود و بلکه کند که در کشوری از زمان تاجیکستان عزیز اولین چمپیوناتی با شکوهی چاوگان بازی برگزار گردد بسیار خوب میشه بسیار عالی است میگن عزیز اکنون بیاد به خاطر چاوگان بازی یک مرتبه دیگر آن همون بازی کیف با کیف مو لیکن این دفعه استاد جدی‌تر اگر کوشش کنیم چیکار کنیم باید از مرا مثلا یکی یگون کس میبره کی میدونه استاد یعنی میرویم یعنی استاد استاد شما اکل تشکر زیاد چون تلویزیون ورزش تلویزیون یعنی شبکه است که امروز ترغیب طرز حیات سالم را برای ما نسازد. من اتفاقا یک نکته دیگرم در آخر بگم مخلصی من به ورزش مخصوصا به دسته های ملی تاجیکستان با همون زمان شوروی با دسته پامیر ختم نشود. من در همین سالهای گذشته در چند بازی حتی در بازی های فینالی جام تاجیکستان بازی های دسته منتخب تاجیکستان در جمهوری و حتی در چند بازی من در چمپیونات آسیا مثلا در قطر در چند بازی من حتی دسته ملی را همراهی کردم برای مخلصی همراهی کردیم رفتیم مخلصی کردیم و من باید بگویم که در هر صورت ما در این 5-7 سال اخیر دستاوردها ما در ساحه ورزش نظر رسند و من بسیار امید میکنم که ما به همون گونه که امروز امنیت و ثبات در کشور برقرار است و کشور ما تدریجاً مطرح می شود در جهان من میخواهم که دستاوردهای ورزشی ما هم بیشتر شوند و این همین مسئله دولتداری افتخار دولتداری و فخر کردن به کشور و به ساکنان کشور و ورزشکاران کشور وقتی که پرچم افراشته تاجیکستان پرچمی در اهتزاز ما رو میبینم فکر میکنم که روحیه ملی و وطن دوستی جوانای ما هم بیشتر میشود. این بود برنامه ورزش قویتن. بار دیگری دوباره میشویم که مهمان یعنی قهرمانی برنامه ورزش قویتن استاد عزیز دکتر علم‌های تاریخ پروفسور ترغیبگری غویه‌های ملی сайфулло муллоҷон ширкат доштанд ташриф оварданд бори дигар сипосгузор ҳастем барои таклифатон ба барнома ва фикр мекунам ки барномаи мо ҷолиб шуд ҳам бо лаҳзаҳои варзишӣ албатта суҳбат доир ба дунёи варзиш ва фаъолияти онҳо ва тамринҳо агар дар охир гуфтание боз дошта бошед ба ҳари мухлисон ба кишвари азизамон шукуфоӣ орзу мекунам ман дӯстои зиёди варзишгар дорам бо варзишгаро ҳамнишинӣ дорам ба ҷавонони мо ба ساکنان کشور میگم که با ورزش باشید ورزشگر باشید و البته شبکه ورزش را بیشتر تماشا کنید. سلامت باشید. خیر تا برنامه دیگری شو برنامه ورزش قویتن از تلویزیونی ورزش